Yandi nakobanga titirufuna mpaliso nakobanga titirufuna bafu nakobanga titirya ku kirungi ali mulala alina obuyinza Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola omunonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujangayo okusaba Katonda asobola omunonya n'omunyweza ng'owangula nende twegemu omutonzi yenka eziramusinga n'oyo asobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yeetaaga nweza bw'asaala iwe nkobera kwali n'ebirwaire ng'abasawo bakubinga bireete wa mukama eno nze butinalunga maani n'eidembe weneegemu omunene yatonda ezinesi nibwo nvuma nsirikati yomba kituufu takulimbye Katonda asobola omusinza owangula olwembo olwo mwembi lusoga kadabada ne yalwemba era bambi olwembo olwo lwenduulira lungema ku mutima nga muli kumbona nze ne tiimu yange tuli mu kibuga ky'Iganga era nga tugula ku bintu kubeera ku bambi omu ku bantu baife ali mu mbeera embi wiiki eyeewere nabaleetera emboozi ey'omusaada omukaire mu disitulikiti y'e Mayuge amaze emyaka 7 bambi nga tasala nviri. Oh my God, nabaleetera emboozi ya muzeeyi George ebiseera ebisinga bambi aba mu nsiko ng'anoonya kakulya. George ng'abantu abona yazaala abaana era ng'omusaada yazaala abaana yalabirira nga mulukulu abaana balina abantu by'okumuyamba wabula ebintu byakyuka muzeeyi abaana bamwefuulira era eyakula abaana bambi bamufuulira. Omusaada ono amaze ebbanga ng'abaana tebamuyamba era nga asula ng'azira n'amere. Akusinga kuluma muzeeyi George n'okuba nti omu ku batabane we ali kumpi naye aye asobola okufumba enyama yafumba omutyere yafumba amakuroni basiika akawo kamwidula bambi aye tebasobola kutoolako kwere kantu kankona katono kati bamutwalira alyeko bakawo kuba ati afwali. So nga wayiwayi midiya bambi najja ni tiimu yange twalaga emboozi eyo ya muzeeyi George ng'ebiseera ebisinga bambi aba mu nsiko azira byakulya azira ngoye enumba etoona azira byakusula. So oluvannyuma lw'okulaga emboozi eriyo omukyala kuva mu nsi ed'okulya era nga atufolowinga omukyala Shataani bambi yakati Yolisigira akasente kaakano gyogulire ku muzeeyi ono ebintu nga era we muli kumbona olina kutuva kulumala kano nga tukunoonya bintu emipaliso emityere akawunga byera byona enyama buli kirungi bwito so mutweyunyeku nga tujja mu disitulikiti y'e Mayuge nga twalina muzeeyi George omusaada akasiza yakuba n'avuira enkungu bitundu by'ebusoga tumala ni mu Uganda okupaiza wala ndi Yazid Yolisigira akali kusubscribe go ahead and subscribe like and share our videos ukamira nini chai musaada mukuya musiki igiye Mayuge twekwe. Oh muzeeyi tusangaire kale twidye eno tuli bageni bo kale ayo leta mpipiki mali sesa gano mpola ndi kujja kugemya ebintu bono bulungi aye nga andise gano nafunye ku buyambi. Aha soka otyamaawo nkulete ntole ebintu bino ku pipiki kuno mali. Oh Katonda wange subhanallah. Donga mere ko bueno joge me pipiki ntera wano mpaliso gwange ha ayi mzee tidinga nalambala nakulwalira guno guzamuwero chiku mumpe soka musibule ebintu byange musoka mubita wano be gube gano
nkaali bimuwa nenda kusooka kupanga bintu byange mali katonda wange musooke mutawana ebintu byange kale letera Chain. Okay. Soko tane ebintu byange. Soka matawe ebintu byange. Awo. Wa media bambi tutusegano wa muzeyi bambi tusano wa muzeyi atumwagenewo omuzeyi noyo muzeyi nono muzeyi George ndakukubira muzeyi George ani bambi tumuletere ku buyambi uyo tumwagenewo era ndi tuli kujja kumuwa ebintu bye olibona nga abantu abekyalo bambi baba tubakisuubira abantu abekyalo baidye mu bungi okwidde okubaawo ng'abadolizi nga tubabambi muzeyi George ebintu bino tutidde oba niife abasooka okumuleetera kuwa biki kale aye nga nkali kwogera ku na muzeyi George sooka oide cameraman abekyalo bankobere ku kulwaki baidye mu bungi mali mpe muzeyi George ebintu bye sooka onkobere ku kuwe naawo nga mwidde mu bungi twidde lwa nsonga nti omusaadha ono mumuleetera obuyambi bwe bali tutusuubira nga mujamu obuyambi so wewotuuse twasanuka era twawaayo twabaawo ng'abadulizi ng'oli kumukwasa ki ebintu n'abandi mubagemere ku mumbero tineno kuba tulina bangi abali obubi so tusiima busiima enkola eyo mujja mu maiso tunagemera kyalo kyona kyona tukigemera mulimu abali obubi eno imwe nga mwidye mami ngoidye nedye kubonana kukakasa buyambi bamuleeteire ku mwingiriro kubanga tube tumubona mu mbeera era nga mbi nga mwamwaganamu ayi saano twana tusiima okumugemera ku saana embeera gyalimu kale nenda kwogera mami kinga mwidye bwena tolutumire baana fwe twidde wano okubona ku bintu bye mwasuubiza muzeeyi waife oyo abaire abonaabona ino abaire abonaabona atya nga muzeeyi azira asobola kumuwa kulya ezira asobola kumugulira nga ebyomuleesa twaleero omuntu yazaala yazaala atya nguli abe yazaala nguli ali atya ayi tweyanzinza twena tusuubira kyansi yankatugemerako iwe ki lwaki kino kibeewuunisa ino okuleetera muzeeyi obuyambi okuneewuunisa nze ndiifu abwaisano nkulu wange era ndikubiriza abawuliriza bonabona omuntu atarangayo ovuma muntu kivumo kikoba nti hopeless aba yeeta hopeless n'omuntu azira isuubi ayi kimugwire kwa blaptire nze kulu wange emusanukira ku busanukire ge mwatwire endowooza y'okumugabirira gaire gebikubisibwamu okusinga ku n'ebyo kale bambi muzeeyi totumire mwana olese ni mama waka wakoti kanje eyo ko wa muzeeyi George ngaha muzeeyi George ono mwingire nombe dembe mubonamu embeera mbide nengawa munsozi omu kwasaga buku meyafunye kyokulya yazaala ali okuzaala yengera wazaala nga byakusala bwerere kale imwe mwidye twidye kuba kumbaga ye kumusanukira kunga mugemye ebintu bye bamwe bali kubaawo laka tusubire bitu gyo kumugemera nti mwida kumuyambako kuma ebintu bye era tujja bikumeza gya mugemako era nze mbaire nsaba kano kemugaire ebintu bino yena ikirize nti guno omukolo gwe era nene embaga yesu esooso okubonebwa guno mukolo mukukutivu kuba tisobola kuba mizira nze amali bumangi aina ni mukubira omuzira munne ya muzeeyi George mwisa ki kisanda abaisa kisanda munaga abaisa munaga oba kuba mumbera yalimu chika obunaga chika munage ifo mubunaga mbusagano omuntu omukyafu munage omwisa munage
Muzeeyi weebale kwidda sebo ki zena mbeera nziza ino okwidda ndina isano ly'amaanyi ino okutuyamba ku muzeeyi waife tube tumugemera ku ngeri ey'okulya nga watuka yetuliya katono ketulina kutumuwa aye tusanuyika ino okutuyambaku okumuleetera ebyokulya era kitusanuyisa ino baganda bange era neyanziza ino omuntu eyazaala era twena tuli bulungi era nsigaire nga maina gange ninze waiswa isa sebo kale bambi Kulembeze kandoge ndi muzeeyi male muwe ebintu yo ndakwogera male kale yogerako nze nkwebaze webaze olw'okutuusa ku buvunaanyizibwa obwena n'otuukira ye muzeeyi ono tidde ojja ku ye muzeeyi obona ebimufaako oba era obita kuno nga toyidi kiri eno aye oli wa mukisa era tusiimye ebyokukola okutuuka gani ye muzeeyi n'obala n'otuukiriza ebyo obuyambi n'okola ki n'obuleeta kali basimu amaana gange nikiwanuka saamu nga owa security munabo yaji so owa security ku kyalo kino idda kunkobera ku embereberera etya wano obwetaavu buli butya ku kyalo abantu abayenda obwetaavu idda kubinkoberako ayi kansoke muzeeyi noono muzeeyi atwe basanufu tukwagainewo twida twakugema twalaga embeera yewalimu era emboozi eyo yewatyanga okwogera neyagema abantu ku mutima ekyasinga kuluma abantu nebatuwa n'obuyambi buno okuba nti wazaala abaana ng'omusaada abaana gabataamu ebiseera ng'omuzeeya yena okuzaala tikyangu n'okuza aye abaana be wazaala ng'olowooza nti bali kujja kukuyamba mu bukulu bakusuulawo oddaage mu myaka gye tuli wandibaire ng'ojjanga mu nsiko okunoona enku aye nga wazaala abaana balina abakazi abasobola okufumba emmere bewayogera bambi abe noti basiika obwowo bwakuwunira nga tebasobola nakuleetera bakati gugwo timuguwa mmere ebigambo ebyo ewalowoozanga oti oli kumalira bwire aye nebigambo byagema ku mutima ogw'abantu era eriyo omukyala taba mu Uganda muno abakunsida akuliya abeyabona emboozi yo omukyala bamweta Chantal emboozi ya mugema kwino abaana okusuulirira nga wazaala mu mbeera y'oboneka yankati Yazid yampa akasente gyogwire muzeeyi ebintu omutwalire abano bako bundi bwankobye enkuwe eri ebigambo byankobye enkokobe era ndaako bikukoba so embeera tuweeri wabula nga tukali kweyongera ino nkobere ku kasoka tuvuga n'embeera yali etya ng'owagireka bweri era nankayira lero wine kujja kunonya enku wandagane nane nankayira saawa nobuti nga kiwanuka danko batu omugeni waifu ali kwida konza ali kwida ati ayikuda tobuwa konze wembandize wano mbandize kukijja nze kola ki yobeda saawa ndalo bibiri ada kundagana kyada kikadi biso ntono ati abageni waifu abana bakoze batuse era ntusana era nga woli ko botu wakira waza kiraga nti obobeera oli kuteekateeka ekyomusana oba ojja kulya ki singa nandi bwine asobola okumpa sente mu buku obwe nafunanga bwendikyogera buliido obuku bwovu okufuna ni buno bwa atasobola okujja buli nze nembutuusaana abumpaamu epita nafuna kote yakyada nga bwekyayogerwa kuduzirule so aba YY media muzeeyi abeere yakaire era ava mu kunonya buku buno obuku buno edda ajja eyo mu nsiko yanonya obuku yayasaaga yaleetaga n'abantu baida ab'ekyalo abakazi baida n'abasaada abafumba batayenda kufuna bakazi bona baida baida batulaga n'obuku toguza nabawulu wano nguza omuntu yena ndi ku sente so aye ekyokulya era abaire nga abaire akaali kufuna bambi katonda mulungi byetwakola otwava wano wawirako ku ng'abantu bakati bakubwenako ku mawulire baako bankobe naido bakati bakubwine batya nenku nga liri ku mabega kunzuba nayo mulimba ati nikyo kyene kunzakala so abantu bewuunya babona enviri akuba ati otiisa oli otimpologoma oyidigezera mukusooka nakutya katonda waba ayambye nkunaga ekikyo nakwa ndikitole mu mpalo otaawo wakitaawo olw'engeri ofaanamu naye niwoba omugumu otya tombona era nkakutya era nkutya era nobuvunanyizibwa etoyikiriza ntyame bwoli era nkutya enviri nakandi muzeeyi tatola ku nviri ebyo byona bityo
May why treatment you for no tea, you know, so look me, the Gabizotia, Cote, Chada, Nanto Gose, Mafutaga, activity of the Gabizotia. What you want? Like Maze emyaka musanvu ekyo. Nani akisobola? Ndu myaka emeka. Nsana kubandikwa kati dada cha yayire kabiri mpona kyo kuba koda ndi kujja muziko kuba. Waliwe yambuza kuko. Wenata yayibulire lyo nibabone nviri. Baka dada aikiriza mfune sente amukyala ajja munazemu kwa digonzemu. Dada aikiriza. Nshaba ikuyambibwa. Bakwenda kufunda ali yabali eyo kuli yabambona bakwenda kufunda ka sente abafundo bana bakaza bagonza mu nviri bakati dada tainda kutala ku nviride badinazemu okubunaza baditemu okubuwowo kiba kirungi mba waisa nokubamba mfunya ko namba ate obo yenda mu bifundwa abe bifundwa bya mukazi. Okay, so bambi kale tulira dada musanufu abeta kisubira abeta kisubira nekyalo bambi olutuweinaku ndi musanufu okuva ku mupaka kumvire itale no moyo gwa kugutayi kuboneka buli kanomero kantageze nti. Okay, so muzeyi omukaile Chantal ampaire ebintu bino ngokusookera irala kanu wano guno mpaliso guno 4x6 tine yinchi mukaga ompaliso ogubwene nguwene baba yinchi mukaga nguwene yinchi meka mukaga guguno yinchi mukaga muzito oli kubona so akufunira ompaliso wamukubambo olambala bubi bambi yakufunira ompaliso ngwamurizewo Mungu amurizewo. Atege ngabita unafune milioni. Amina. So ai tutwidio bwa munumba mutwidio bwa mpaisa kujamu kanada kuyamba kata kifuse change chimperewa tida kulemererwa. Okay, so tusobole kufuna mulimu akavu mulimu akantu akabamu akondaka kuwa oba mupiro bwa ndi kujja kubukuwa. So tutwidi era tukusaba nti ona kulwayo tukwenda osule kumpaliso gono. Ndasulako ayi tola kuluvuira tulamba ya kuluvuira ndasula obo jasula kuluvuira enko kayufira mugeni ndakusolwa kuba bagonda cyira ojayambula kuluvuira oba magazi ganaba mungeri dange ainga ngusuzeku. So nkusaba busabe ompaliso guno ogusuleku nagukuwairere ajja kuba mwikaikamu njya gusula ku munumbu owulire nize zena ngutwairere nerekala ize byangerere lwa kutandisa pozo okujjako okusala no nakulwange ayi ndi dyolwaiwe saadi no nakuba so zena njja kusanuka yenji okuba ngompaliso guno ogusuzeku ndagusulako tukuwaire tugwa kutunda gwa kusulako so kale okutunda kuira kutya wo kale we nawo kubanga mbede mami bibawo mami Chantal yakugulira ni blanket yeno ye kivikiti yeba ino obuyiza umwe yongere kubwalimu blanket yeno ti yakutunda bagikuwaire kwebwika nendo webwike obe webwika no jetola kuba bagikuwaire yiyo paka katondo boja lwali kola ki lwali mpumuza lwali tujikuwaire yino tiendo lako bati kankuwe musento otunde wotunde kiri kibakuwaire obugwe kyotaguze tikiba kirungi obe mbere kunizenga bigwairewo tulida kufuna kisa tuire kweno ayi totunda ebifu tiswa kutunda kuwaire kirala ayo okulya ndabirya obambo oti lugondo kulya wire wona ndakuja kuba biri omuki mubungi. Okay, ayo kutunda so kakibega no mali. Okay, linaitoke mami Chantal akuwa litoke lino walira wakuba oti obugo obukukuba oliro okulya ku makroni bayogera ku makroni gonduire emiti ere mbere njale ta makroni aina akuba nti osobo obutagafumba bulungi ga kusumbuwa aye ngekyalo tulesa itoke lino wewe no balira so tuloza nti itoke lida kutambuza Mungu amurizewo. Okay, buli kyate gakire nga yali amina so itoke lino nigo mweno namana nzera zibawo guno omuti ere dili kilo 25
Omutyere kilo 20 emyaka na 5 era ngubwene waliraga n'amaziga ngoko woti olya kyada ni kyera baba kweya amaziga tulikwenda wewonye ku kyada webalera obanga jasi mmere yakugira tosobola kubanga toyira ku kyalo ida kugula aye tukuleta ni kumutyere okyusa kubulamu olowooza guno omutyere gunaakutambuzako ngenda kuntambuza baba oba tugwizeeyo tuleete mu kyada be kyada abeera alibwanga lwakubulirirwa nti buti woba oyikulira omuntu olina okuleetera emamba omuntu ogwiza bambali kale kyada kafuuka omuntu omutyere gufuuka emamba mutyere guno mulamba ti broken ife tuleetera omuntu ekintu ekyokumuwa twenda ali ekintu ekirungi tuleese omutyere omulungi kuba tuli kukuwa ekirungi guugwo ko webale erala mwebali kulowooza era mweyongera okulowooza omutyere ogwezira kulondamu ekyuma kyalondamu ndigubona baba kutaako oba ojja kulyanga afukiro oba kiro oba ojja kutandika okufuna abagenyi wano mugeni wayagana kwekufumba nti omugamba karibu atuliye sinikyo tikyayira so tikumutongoza nti aide kukyala kumutongoza nga omugeni aide kukyala be kano kawunga lodere kilo 25 mami shatal yakuwera akawunga kano yakoba ati wakoowa nga amatuke gamusinye aliyenga wokuwa kawunga akawunga ekamusina alenga ko mutyere isula ndikizibwa okolaki okubira era bambaire okubira tikirizibwa kubisula oba obitunda ndikizibwa okolaki okubira sinikyo ndabirya bakuwaire ebintu bino olw'embeera y'obairemu amazzi gawalira mangi nze twalingawo nga tutyeme wakobangako time lwaki ndogera bino ebitakugema nako ebiri ku mayiro obwire bwe naka nti byendi kwenda ebyo aye ebiwayogere nemwa abantu mubafuire bategeere naku n'obugubi bw'oli kubitamu okitegeere so akawunga kano kona akakuwaire bisokererawo nankani wayejingiza chain dino kira isatu da nyama yante oba tolya yante ifa tulesa yante tulesa yambuzi yino kaite bamamba ebelibwa olibona ko yibona tuguze enyama ekira isatu de batuwaire tukuletere obaire okubamba amairu gakuluma ndidi yakyo dina isatu wedi naweeraku amairu agana bagayikaikaine kuko nekyo baba mugawira mama webalo pakasawe bali Mungu akuriza obaire nga wasemba yoli okulya ku nyama gino myaka 3 nga tolya ku nyama ngai nganjubuniza nganjubuniza wanje yodi ntera so tukapanga nze nkali ikaikana muzeyi so ko yemerera we ikaikana kyo kwenda kuvaawo muzeyi oja kulya nfumbo bandoche enyama ukinabe ekyangu kuba olwa amairu negoma n'okulya embisi nti okokyanda kulwa oba okufumbana kulwa aye kinabe ekyangu kyeni byokolaawo we bali kupakasa Mungu akwaba okay abatuwaire obuyambi bakobya ati enyama ejamuku n'enana tuguze enana didino tukugulire enana didino ningi ayo di enana dononeka eda kulidira mangu n'enyama eda kutabika bulungi dino nana ebintu bino mbikola mu kamera kuba babimpa era mbikolera mu kamera kyova bwe nandaga kamera kitegeera tibikoire kali ono bwito lita 3 mama mubwire we bali kama bwito ni mami ategeere mami shatalo ategeere yayenze omukyala yankayemba ali kwenda kukusanusa akwera bizenako eriyo no bakabwenje okobera bwe yankobye so akuwere bwito lita 3 tida kutunda da kuli kufika bwito okuya bwito wa kusinanga okusikisa tamunumba paka apa tete werira ayi totunda kibakuwere kyabwerere
Mama nchiweno bwito bubuno ngeme munga webalera bera munga kugize. Zazanga kitono kibuye mu kinene. Abatasimye bwitono. Mami yampeire sukali ekiro 5 wekakira ali packet yandobera okugulowo ku maduka yebalenga obulenge ono wakigaiga aba mu supermarket era ye mutwaire wuno obe bamugema kono soka gema otikalala mama mubwine wuno ngenga ubi Mama sukali wuno mugeni mungalo. Nenda binga kamerere awulira bulungi nikwaya nebigambo obairo kalubizi boti okuna ku sukali wano. Ike mwagana. Ngamwagana ga baba. Obairo mala ibanga chinga tunwere ku sukali. Myaka jigeze na mengo bawo otya. Ngamba awo ntyo ngabona kuwaira duzi anga. Ngamba awo ntyo. Katonda kena nkumye mumberwe edo. So katoni sukali waifu. Okay, tano. Wakoba otiona tadobo ko isabibiriti. Bakugulira bibiriti bino biramba. Hayo ba. Aye kabiri. Otakubano yo chananumba kubo oli kwenda biwewo mangu. Be mama ebiriti mbibwene bibino bano balira Mungu akudize. Ebigambo ebyo likubira tali kubiwulira. Obuyinza bukwirize uboli wona kyogima ku kide yoli. So ebiriti bibyo Bampeire jiji nemiti ebire gya sabuni. Mama sabuni wuno mubwene weba ino balira Mungu akudize okola nkibida yoli. Sabuni mugemi ni Mungu wuno mubwene. Oidi omugaso gwa sabuni. Koza na kunaba. Oidinga onali nakavagano. Anegana abantu eyo ebowaya mu center bakati George tanaba kodi bichi abantu bayogera bigambo nzembe ewunya mego tanaba bagemako so aye buli sabuni wuno nendo baswaze owulire sabuni ojakolesa ki okunswaza sabuni ajja kunesha okunswaza kubanga kyoziza yena wuno mubwene so sabuni ojamukolesa ki koza na kunaba oli kujja koza na kunaba so obairenga tonaba naba muku era nga tyoza bana muleke endogeni bana ebigambo byemwe biri kubita mu byange muleke kamalirize so obairo kalubizi botya nada nekizibwe ekyo kwoza nga wenfuna akasente ngula akasabuni nayo kwezaako kaina akakweka nakonti lotafunie nabera mwawo okay ntiembelero odibona todibona ato so aibola lya sabuni olisinga olemera nokunaba wamala wicho ba wichibiri mwezi wamala mwezi nga tonaba obula mu bulo buliro otya osobola okunaba koza sabuni wakuboti mbwanaba osigala ngoliro osinderere nti unakubona akasabuni akakuyambanga kwayi mali merere obwani mukigo koyikuna lusu uzira kasabuni kale omalagale kakola ki kunaba obagura myezi oba mwaka waleka so iwe so nga tonaba omaze myezi 7 nga tonaba manya myaka 7 myezi 7 haya ato oja kulwala baba tirwale singana okwefuka kwa amadi ngobe togefuka kwa amadi mazibu ero ino kubira mu kubipana do pain kira awo me mali jafuna allergy me mali dembe byedivewo jafuna allergy allergy kiba kirwaire kidolwe embere etali ya bulido kimentinga tewaye muzeyi bintu obidi bulungi tuguze eivwa enana mami atuwere nebinzali bibino binzali mama binzali byo nambibwe ine webalira Mungu akuirizewo
ndimu basanwike wansi ni wangulu. Otegeeza ki osanwike wansi ni waigulu? Okutegeeza nti kubyendi kuogana. Wansi eba ya masano aga wansi gabawa. Aga wansi. Ebyo tubireke. Amasano aga wansi. Tubireke tujena aga Italy. Okay. Aha. Tukwere bafu. Eno bafu ya kunaaba. Aba kubona bakati muzeyi kitufuta naaba. Haye nga atoli n'abaana wazaala. Baliwo muliwo. So bakuwa bafu yino. Mama webale era Mungu akurizeho ne bafu etuserere eri mungalo ndukogera kai nayo. Bafu okutuuka etuse. Mami ali kugibona. Tuka kasente ojja kunaaba. Yakunaaba. Menda weberi kulumemere ne ba okefunike kayo lobo kugira wala kawa. Kitegezwe. Mbanzira kunaaba la bafu njifuni. Mbanza kunaaba la sabuni njifuni. Lwaki tibikolesa tibifunike. Ojja kunaaba ngamirundi ngemeko. Esatu oti muibo. Omubana abe murundi emeka. Okay, kale. So bafu yino. Era akona akasikiria. Ai soda uno soda ava kwa soko gebe. Soda uno kantu kalamba. Soko mama soda ina uno mubweine. Bina babimpa ile mpa kisigaire yoire. Kantu kano kalamba buli mu buntu 12. Niyo mwino idi. Obo oli kuja kunwa kalala, obo oja kunwa buli wiki kalala, obo oja kubunabuna bwa mulundi mulala. Toidi. Toidi ni nze ndi dubuti. Obanja kunwa kalala, oba munana, oba kutunda, ayinga mama webale lala. Kale. So, bintu bino soke bana. Chain. Ila yoko inoma. Soko bana. So, muzeyi iche ni waya gisese wano kumpi. Muzeyi emere eno oli kujja kugirya ngotya. Tuleso omuti twali akawunga twali tana amatoke. Tuna tuvana nga tutegere pologwamu. Ate si entono ebindi bibyo. Aye tuwe kukune kifani. Embe eno oli kujja kugirya ngotya. Ndakulya ngo onna kwa mirundi esatu encho nesa mukaga na igulo. Osoka naki? Osoka na itoke. Naiza ku bando omuchere mikisi ntyo. Ngatulu kulya bando musana na igulo omuchere nayo omuchere igulo bando na muyo musana ntyo. Ojata yakulya nga mikisi? Wendi omusana igulo ndi ekindi. Okay. So emere no kilo 500. Olowooza gasobola kukutwala pakali? Pako mwezi nga gwa musanvu. Okay. Kuba ekitubuzise ebyo tuli kujja kuira tubone. Tulida kuya tulambule ebintu efe birigo. Ifo nze nambula abantu bandidi. Nambula nenda kubona ompaliso gona kuwa guliwo. Bulangiti eriwo. Oba wagiryamu bintu. Omuchere guliwo. Era olya byagana. Omuti era ojja kugulya isoke. Aye eri ebindi byenda nabona ng'ompaliso. Nikino. Ni bafu. Beti ya tunda baba. Bino njabikolesa kebyange era mu idembe. Okay. So tibampa business kutunda bampa ere okolesa. So niyo mwena idi. Buti ojja kubikomotya. Ndabinjiza mukayumba mwangu omu. Ndabuyinjiza omu. Era mbe ndi kudani timu yange bakwanga ati muzeyi mukayumba omu. Ebintu bino tubaida kuida kumusumbuga ne bamuchokoza. Be ndabigumye era ndabikolesa. Okay. So nga tukali kweyongera we nawo webazima mishatal tuwaire ebintu byayo no mukyalo yakuwaire ebintu bino. Mama ni baba mwebale no mwebale era Mungu abayirizewo. Era obuyinza bubinabo Katonda abayambe bubweyongere ku bisinga ku bumwina bubomuli. Idala eririwo Katonda kayali bongere ko erindi. Litume kwa iririwo. Okay. So obairo maze ba Katonda ku soda. Emyaka 5. Emyaka emeka? 5. Ntindi nakubere budget o budgeting otyo nusu 10 mu bafu omwo. Ngotunze. Kabafu nusu 10. O budgeting ko kya soda nga boligereza ko ba kibikibe. Ogula kyada ko ta ogula omwaito omuntu wakoza bukoze olwawo.
myaka 5 nga tuna kusoda ampulira bugule n'omwana ni mwidukulu wange asobola okumunwa nga nze tumuno budget ntimba tigisobola omwoyo nga tigwenda nti sente wazira bismillah sodo nazira mbuzibu kenda mvweno ono sodo ono ngamabonda galuire okunwako wakati ababana bairuminati twabakobaire bamuwaireyo asoko geme soda uno soda ifa tuleta wakati ababana byabakoba kujja kugabanga bintu bine bintu byetukuwa tibya ifwe nzi Yazid mbaiganga mutawuni aye nkola omulimo gw'amawulire abantu bava mu bitundu by'endawulo bampereza obuyambi ntwalira abantu ayampere binali munsi da kuliya owulire aye nga muna Uganda aye nga ali eyo kunsi da kuliya so odi sodo ono muzibu osolo kwanga mundawo maze emyaka 5 watamu twawulira nti mundole biki ebigambo byatandika kubitagana abantu batandika kubitawo tikibeewo ifa tukuwere mutima mulungi oyayogera kwatusinga Katonda tuyamba twamugema ku 5 na yongera bayine oba ali mulalo oba besatu bana aye nga munditira metija kufanze muna abantu babizunza ati waliwo otwatwalira kuko omukazi aliwo omukazi ali aluji lwa bulamaji yeganga omukazi alina ekirwere ky'okutengeta amakonati mukazi mukaire waluwumi so waliwo yatuwa obuyambi okumutwalira omukyala ali kuliyo yatuwa sente ate mumutwalire twalitwalira omukyala mutabane we yamukuba ati mama twagema sente edo mama nkwegeye toligema kutolikonako ati abekisaba kitolaga abavuka mubegendereza abo twagema sente ifa twakola ki mwadizawo ayi bambi omukazi yali munaku nga nemera azira mulwaire tajja make yatukobera ati azira bwidandabi sente bakola ki so kyavuma ifa tukolebye ifa tuti era nze mundi era ndakumala era kuno kwembitira era ndakwira yenja owange so bibyo aya mukonze bitu bifiire ku oyogera mu busirubu ate gwe nkutukira nja kugema obo kubera nduru tujja tugaziye kufwairo kwebyo tukuwe kyoli kulati kyoli kuogera okay so ne kintu kire tukusaba woli ebintu bino webalirire no amabunda amubiri guno bagukolanga woguli otamu emere ningi gulwala emere yeningi butwa ngeri endiro okuliya kumbe wogitamu eningi ino tuida kuwira ati yakoze eki obeera olyanga kyadda so ino okwebalira wako oti kandiye kwakati tovuukira kuba biriwo mu bungi ojafuna obulwaire tijavuukira be ndakuli otumwana muto tijalya kintu kikulu obwito oyo omungi alwaza bakwera akadome ka bwito otayiwamu wakuba oti bampeere kyange olwo buli otukulekula buleeta obulwaire mukidi ekyo okay so n'ekintu kindi nga nkali kweyongerayo omukyala Chantal yampeera obakabono nkobe nti embozi eyo wawaya nti wazaala abaana bakusulawo tebakufaako yamugema kwino era yakoba ati bo ng'abantu bakwenda era bamugumu Katonda n'akuuma ojja kubaawo era yakati aida kusigala nga bakuyamba mubira bya bakubi ati bamugumu ngo omuntu omukulu otabana wasi ana olwengere bakubisamu lemera ku Katonda so yakubye embwense kwenda osobola kuba wange bakuba mbu wecha wasigala kya kwenda bulamu ekyo yakali no muze yate kya wansi olwebyo kyova bana yakuwaire ebintu bino obulire so ebe yankobye so mukakase kubigambo byayogeire ebintu nebyo mama mbifuni bino byonna webale kupakasa mpache ntafuniye era nkusaba okweyongera okulowooza nga bwalowooza oti ni bino okay so batabana babere nga tubakuwa ku bintu bino ndidi butulese ebintu bino emerena basobola okutuma ati mujye muzeya atuweko ojja kubawa abe banjera mwengeri gwana ki nani abaira mpanga nga sono kutenduka endala nga tiro wera kote yaje dai nga bo bagazita ko kuli ampiga nawe ibandala mwenge nze ndogere ngo mutamibu tindicho diwana ki na mwenge awa afuna okunigaze na afuna okumudulia no kumukobesa tichandani mukobye tindicho okumutisa tisamu tindicho kale wenenda amuwa wenda likola ki kukantuka ikonkani banjera mwenge gwana ki yuna kwagana umwenko ikuno omwenge
sawa 5 wani makumunana nafuna sente nagula wanda gana akuwa nti wo boli musiru lichaini eriyo kitwerabire kyentali kubona katonda ava kundudukizari yebiri muno mukyala abe ajja kunsiba mama musayimbe nerabira amasuuka katonda ava kundogereramu omukyala abe yajja kati Yazid nalire sente de amasuuka mami shatali yakuwaira amasuuka gagano mbe nerabire mama we kupaka so bale no Mungu akurize lwoko yenga bulangiti ibugu mulingi webwika amasuuka lwoko ya amasuuka ajja ku bulangiti wenda okusa kumupaiso omwerere baba ntegaye wenda okwebwika olufuero mpaiso kyoyenda mama mbibwene byona mbibwene mama wange so okulowooza okweyongera muku so mami na amasuuka gagano mbere nagatali mu blanketi mbere ngerabire bambi mama ekira kindi kyenerabire kansuubire so aye saati nakwagana mu ndala eyo n'empale ki olina ndala oba ndina ndala yowuliramu emirembe okay twida kufuna akasoda pressure ningino ndi sai olikuneguza ku mutima ndi muko ndi obone mbaina akaza n'ekintu ekyo ngana akatuka butime male buteda kikantu ne mutuke olikemire gira mbigano ndi mbaindi kuwera otumuna gwe kwibale butimbe ebyenda bisitwike ku bikutubana baba omukyala nakuba ati George bindide kanfumbe nze ndi okufumba ole mama wa wafuule yandegesa okufumba buli kintu ndi tida kodi kumwaina zaidi wanigwe yatukana mukandi fumbe mere bande eyo tulie ayo wekyalo oli kumuwotya niba yagane kayi kufumbira ati taidi kufumba alowoze bitali bitufuti nicho muvuga bintu byabende okay lichain kansubira nti nebyo kambone list yange eriwa era alikwenda kubitamu ku list yebampandikire mbone oba nebyo mami bamweta bankobye omupaliso ogufunye ngufunye banko blanket ngufunye amasuka ngafunye omutire kira 25 ngafunye bando maize flour ekira 25 mufunye kira 5 edda sukali mufunye mama soda mufunye bafu benson ngifunye emiti 2 eja sabuni ngifunye wito mufunye aitoke ndifunye kira 3 de nyama ndifunye ebibiriti mbifunye enana mbifunye obunzali mbufunye kyenerabire kirala mono ndibona ku soroti ngwe guza ensolo kubanga tugwerabire bere byakulonda bulonde mu town ogomuno etu ogonda agugula kale baba njakuwedde omuno kale baba so nebyo nenzo kwa kuna akasenta akoko ku MITD ensaudo da kutoka akasenta nakatawa ndakutamukanwa ndakatamukanwa ndogeranga nti kemana nti kaliumu tikanana kanemu okukuma sedi no mitwale 3 gawire baba era ndidi da kuyamba yambako kaza gabula nakupakasa kale niwo mwetu isiwe bakweti ko bandieganizo otida kusobola aiwe na oganie otikantu ali muzeyi akasenta ako mweno ida tegera ofunye muko obo obunafu olikwenda kukapanado nekyo baba eri ebindi oba oli awo byetalyesainga obyenda osobola akasenta akatono wakola ki nagulako wagulako era nawo mama we bale byona bina mbibwine
saati n'empale ayembeera saati n'empale kale bambi abali kwa Wai Media bambi twebaza abantu bambi abavayo ne batuyamba Mami Shatal bambi webale omwami Ono bambi asiimye era n'abekyalo ebyetulese ebisoloiza abekyalo likuwa bona baidye balika ati bakibonanga ku wano bambi omusaada abe yali bubi twebaza abantu abana bayamba abantu baife Mainaze Sophie thank you for the support Sophie bambi webale bambi ofaaye ino Katonda akuwe emikisa yeyongereku emikisa gimwe yongereku so bina byokola Katonda akugaziikize akadala keyongereku oba kashure keyongereku ebidibaina so bambi obuyambi tulese muzeeyi alazenga musimu ayera eri aketagataga mukuko engoye detwamwagala munidino ndidi niwe anaabanga ali kujja kudoza ni sabuni yetumuleetaire era ndibona nga ajja kusigala nga tidivwamu dage Michael omusaga akwera da kusama anti omunale mwentenduka buli kalonda ali wegaloti ekintu obutononeka baba wange engoye ne da kusama oba niwe wakusama engoye ne da kusama n'omunale gwenfumbira emmere ate iwe mubiri seti so kali so bambi tukaenda bambi obuyambi n'ekintu ekindi kyembe tibakobaire muzeeyi tuva kumuwa ebintu yabingiza ayira waliwo okusomozebwa enumba nga woli kugibona olwigi tube tukaenda kuvagana olwigi lwatulaga kuku olwigi luno lukwenda kuvamu so olwigi luno lukuvaamu buvu tola olwigi luno kuno kusoma tukuvaawo so olwigi luno tulina okusomozebwa nti muzeeyi azira lwigi abeera ateganga butege olubeera ote so muzeeyi ali bibambi weba yatuyamba n'olwigi lwona muzeeyi tumufunire kuku olwigi olulungi tutuyidde oba ali kujja kuba atya enumba ye neetoona so embere toweeri olwigi luno lwavaamu ate gaatawo butemabaale nga woli kubona lichaini balaga amabaala ago so muzeeyi olwigi asika busike so bambi embere toweeri muzeeyi wakaaliwo okusomozebwa kw'amaani n'enumba yasula muti nungi enda kugiterezaako kuno olwigi lweno lwene bambi so bityo muzeeyi no tumuyamba oba oliawo tumweya amaziga ag'abaana abamulekulira bambi akasiga kuba nanviri dirire ku mutwe ng'amaze emyaka 7 nga tasalako nviri asoko nga nasinga mu busoga babona oboya ni Uganda eyakusinga nga ni budagaali yafa yabusaga mu Uganda niwo oliwo niwo singa nviri mu Uganda ayo soko nga tuweyendera nga mbeera mberwa buli kidda kujja nga tukyuka mu kumpola ebidiko dode twamwaganamo empale neno mpale bituli mpale bituli bambi weri yakayirikaye akayenda okukuma ekitibwa ekyo ekyobusaada so Katonda watuyamba nitufuna ku omuntu asobola okutuyamba ku bigoyegoye oba kungoyegoye sobola okudeta bigoyegoye aye kungoyegoye sobola okubanga bambi bimwamba yamba kuku wano abe kuku obulungi kyetukusaba ebintu bino betukuwa tubitunda ebikome bingi basobola okuba ati omupaiso maiwe wana kusula wansi tukuwe kuba mitwala 10 ovwemu era olitegeera ke ngutunze oba bulangi tolutegeera ko ngitunze ngende bukize era ndakuga tukwambwe sededi gyobwire damani kasi kale oba tugikola bwire tulireberwa ategeera koliwo abakwera ebintu bino bayenze kweya maziga gobero yogera oti abaana bakusulawo wena kutegeera nga tiniwo bazaala aye bona abaana balina ababazaala so amaziga ago bakati no leka tumwiruukire so ebyo ebintu nendo obisuleko nabeere nga takufaako wabanga abeera akwena akuba mu mbeera mbi yena muleke mulume nekyera nendo okubega nakawo wosiike weena ab'okumba libona bawulira ati George kali kufiira waawa George mwinjire nenda weena osiika nenda otemu oba nana dikodi cha ati yena nani amuwaire ye Katonda yamuwaire ati oyo masikini oyo so nebyo then anchine mu kuwana oba masoga ze nanja china yakaidye olw'omwana n'olwandeeta yakaidye olw'abaana n'olundese yakaidye leero olw'abaana n'olundese tyandize leero amachina tyandize leero tyandize ido
dindu dindu nero dindu 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 nero nakobanga titirufuna mpaliso nakobanga titirufuna bafu nakobanga titirya ku kirungi nero mwana dindu nero mwana dindu nero mwana nakobanga titirufuna bintu nakobanga titirufuna mpaliso nakobanga titirufuna kumamba nakobanga titirufuna ngapulwele. Okay mzee bambi bambi mwebale kutu abatuwaire obuyambi mamishatalu tweyanziza mwebale kutuwagira mwalinaza Sofi bambi tweyanziza mwena bambi abafuaire nibayamba abantu betubaletera bambi muje mu maiso obwetaavu bw'amaani muzeeyi wuno bambi asimye ngoka yikutwaye bintu bino ifona kululu muko tugukwera na kululuwo ngoka yikubitolawo waliwo mukulembeza abera kwenda kuogera kuko basaba libanyabo kasana kanjira omwami ono nomukuba kulembeza ku kyalo kuno era nga ne embera ya mwami George ebeta ku kyalo kuno embera ya George ebaire mbino nga ifa abakulembeze getwe na miza tulira amaziga wafuna yebitanu wamwayo lukumye na tuli bulungi aye nga tulugasa so iwewe nakubona nakwanti mona ido tuyambe iwo kuba kwa malobozi gwatuka kuki ewala idda ku kyalo kuno tukutwale kubali obuki obubi nakusokeza ku George atukali nabali obubi baki banji so tusaba Sofi obuyambi bwokoze bwa mulembe ino n'abamwita shatali obuyambi tubushimye webale alala n'abandi twendo bayambe ku embera tinungi nganzo webyokwerinda ntuka kusima busime niwo omulimo gwokoze olese ebintu bino webale kutukiriza obako. Okay muzeeyi alira abaana bamusawo tebamuyamba ngaimwe abakulembeze tumusobola kweta abaana bali mbogera ku nabo lwaki timuyamba muzeeyi ono ngaifa abakulembeze twabeta twatyama ku nabo ayo omwana yene embeera mbi yakulanga mulwaire n'amatu gashemba fegano gakula mu mbeera yene yabanga kafuna tikamala twasalawo akanti yambe gano katufune ku abandi baide batuwe kuki ono atutuse kuba iwoli n'eriiso lyawala lisobola okututuusa ku bye twenda so n'okukusaba nti idda twogere ku niiwe wena wagonda waidda nga bwoidde olwaleero era kyotukolere tusiima n'oyo ayongere okuyambako n'abandi abakali kumanya biri eno batuyambe embeera tiki tinungi era ndina omusaadha ondi ali awo embeera mbi ino niwo tuka asula mu isanda enumba yaggwa yona yena buti ali bwakuluya so embeera tinungi mbere mu musakira busakire abe tabakalubiriza muzeeyi ono abaire nga azabuzibu ino era nga bwomuga kyoba era ofunye esingi 10 wamuwa abaireke yeyanza era abaire nga tino omuntu adaza nti oba nakukalubya mu mbeera yona ko bogemisa ayeyanza bweyanze era oba omuleetere afukiro ya chada akati akanje noni obudodo ndireku obanga omugale enusu 10 akati akanje nwe kukusigala ndiye kunipani menje ku mulusozi nga bobona bona munonya mulusozi era namutolayo era bona tuukeye akati mwiti niwe kyandivuyire mu lusozi muno kuba abandi bansekera busekere kale netweyanza era tusaba mu kyalo oyo yebale ino era Katonda mugayikizemu byakola byona niyo wena Katonda abenga akugayikiza buli kyobanga oli kusaba kale babi okay simi ndowooza nabo abekyalo batukabaireko ku nebyo bambi abawayi media atijja kuswika gano ifogwe ifo tugukoze yampere obuyambi buno yampere sente yakwangula ebintu list neyo ngisomye ibiyanko byo nebyo era tuli bamativu nti ebintu bino bijja kuyamba ku muzeeyi kuba atulazenga musanufu era abe ali mu mbeera mbi ndi Yazid Yolisigira wefe busede mbikado kamera ntembere ni lichain na tambule ninze akuva kuncho tu mu bintu bino okubinonya mu tawuni eyo tichangu bambi no kuideno eno mu byalo tubambitundu byeganga etuliye no mu district ye Mayuge engira tinungi eno yetubitira kubula Katonda atuyambye yatusagano era tudi Katonda mweno yetwesiga mwene buyinza aja tulaga era atwizeyo bambi tutuke bulungi mwebale kutuwagira mwebale kuyamba abantu baife abakali ku subscribe please go ahead and subscribe like and share our videos.